gi riwruok mar piny mangima mochung' ne oganda ma odaro chako chenro mar gedo ne ji mane ulo daro michegi e gwenge mag Konani kar chung' od bura ma Garsen. Chenro no mageto familia 36 otelo mokwongo ineno ka gima dhi kelo duoko makare ne oganda ma osebedo gi midhiero mag oula ma kinde ka kinde. Kopogore kod gero kuonde dak, chenro no bende ochwalo pi kod weche thieth ne jopiny kaka yor neno ni ok gigamo tuoche ma ikelo kod pi mochido ka oganda ma midekre ogore kuomgi bende yudo thieth machiegni. Sahihi makaratasi imekuwa ni kesi kwa wazee, maana ukiangalia hiyo karatasi hiyo nyumba tuliopewa hiyo karatasi, mama analala hapo hapo na mzee wake na watoto wake ambapo haiwezi kuwa sawa. Tunaomba basi kama kutakuwa na ufadhili mwingine, watu hawa hawezi kukaa tu ndani ya nyumba hivi, lazima watafute na chakula, riziki pia. Ni lazima tukue na mahali pa kwa tunaweza kulima kama Amaina scheme namna hii ili watu wazidi kujisustain kimaisha. We are extremely delighted to work together and implement the vision of the government to create permanent solutions for these people. And we're extremely grateful to the government of Republic of Korea for providing this support. So together we are creating permanent solutions, permanent accommodation solutions, moving people to upper grounds. Huu ni mwanzo tu ambao IOM imeshirikiana na sisi ili kuweza kusaidiana katika huo mradi wa kujenga majumba ya kudumu kwa watu ambao wameathiriwa na janga mkosi ama janga la mafuriko katika kaunti ya Tana River.